Dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite po naslovu, pravimo postne štrudlice sa pekmezom i orasima. Ukoliko postite, a jede vam se nešto slatko, ove sastojke svi imate kod kuće, jako brzo se prave, a veoma su ukusne. Za ove štrudlice nam je potrebno 500 g glatkog brašna, 50 g šećera u prahu, 1 vanilin šećer, 250 g postnog margarina, 130 ml kisele vode i za fil ću ja da koristim pekmez od šljiva i mljevene orahe. Vi ukoliko želite možete koristiti neki drugi pekmez ili marmeladu. Prvo ćemo da sastavimo suhe sastojke, to znači brašno, šećer u prahu, i vanilin šećer. Ja koristim ovaj bourbon. Znači, prvo smo sjedinili suve sastojke, sad dodajemo 1 margarin. Sad ćemo to sve fino rukom da izmiješamo. Margarin je potrebno da bude sobne temperature. I sad kad smo sjedinili suve sastojke sa margarinom, dodajemo malo po malo kisele vode. Evo, dobili smo ovako fino tijesto. Sad malo površnjavimo podlogu. I istresemo tijesto. Još jednom ga ovako malo izmijesimo. I sad je potrebno tijesto da razvučemo u pravogaonik. Tijesto smo razvukli otprilike na debljinu pola canta do cant. Sad na ovu i na ovu stranu stavljamo fil. Pekmeza možete staviti koliko god vi želite, po ukusu. Evo, ja sam ovdje stavila otprilike oko 350 g pekmeza. Sad ću orase da pospijem samo na jednu stranu, drugu ću da ostavim bez orasa. I evo, stavila sam oko 20 g orasa. Sad ćemo da uvaljamo ko štrudlice. I ovako idemo do sredine. To radimo isto i sa druge strane. Sredinu da
presiječemo ovako. I sad siječemo štrudle. Ovako. Možete da sjećate koju veličinu vi želite. Evo ovako. Pleh obložimo papirom za pečenje i redamo naše štrudlice. I sad stavljamo štrudlice da se peku u prethodno zagrijenoj pećnici oko 15-20 minuta na 180 stepeni.